سلاو الوابن تماشاوانên هêja ji ber şer û pevçûnên van demên dawiyê pêleke koçberiyê ya zêde çêbû. Taybetî jî xelkên me yên ji Efrînê yên ku koçberî Raqqa û Tebqayê bibûn ew jî careke din ji ber şer û pevçûnên komên çete careke din neçarî koçberiyê bûn temaşavanên hêja. Li gel wê koçberiyê rewşa mirovî jî her ku çû alostir bû û zehmettir bû. Em ê îro dakevin nava xelkên xwe yên koçber. Em ê rewşa wan ya jiyanî nas bikin. Em ê tev bi hevdûra nas bikin ka ew di nava şert û mercên jiyaniyên çawa de dijîn û rastî zehmetiyên bi çi şêweyî tên. Di heman demê de dema ku ew koçber bûn li ser rêka koçberiyê rastî zehmetiyên bi çi şêweyî hatin, em ê wan jî nas bikin û çi daxwazên wan hene. Ji îro şûnva ew daxwaza vegereke çawa dikin, em ê van pirsan yek bi yek nas bikin temaşavanên hêja ka werin em li gel hev biçin nava xelkên xwe yên koçber rewş û daxwazên wan nas bikin. Belê temaşavanên hêjan hajî em ê rewşa xelkê xwe yên koçber yên ku ji Efrîn û Şehba, ji Reqqa û ji Tebqa û ji cihên cuda yên ku koçber bûn û niha jî li nava warên koçberiyê de dijîn em ê nas bikin ka ew li ser rêkê rastî zehmetiyên çawa hatin û niha di nava şertên jiyaniyên çawa de dijîn û çi daxwazên wan hene, çi pêdivî û çi pêdawistiyên wan yên jiyanî yên sereke hene. Niha li gel me yek ji koçberên me yên ku bi xwe bi eslê xwe ji Efrîna dagir kiriye. Belê dem baş birêz. Dem baş e. Çawanin hêvî dikim hûn baş bin. Baş, iyi devam edin. Hûn ji ku derê koçber bûn? Hûn ji ku derê hatin vê derê? Veya bir çar caram kuş berdi. Hem ji Efrînê hatin Şaba, ji Şaba hatin Tabqa, ji Tabqa jî em hatin Hesekê û em hatin vir. û birêv me pir zehmetî jî kişa. û birêv xeber jî me bi me re gotin çeto. Çi digotin ji were wan çeteyan? Demek hûn ji Tebqayê derketin, tu behsa Tebqayê dikî. Digotin ya xenezîr ya işte şûrê çeto tu zonê çûne. نتعدى عليكم وجايكم يا خنازير وشوريهم يعني وبس وقتها مشابه جدار كاتين جنازة العرضي بين لقوت يا خنازير بالأخير سعركم مثل دول وما جينا يوري في هذا يكرو لأنه ناس ودنگ نكر جوانرا وتشتك جوانرا نگو دما وانا لا حقارت لوات كرن وتشتك ندو دريبا عليه حقارات بر ما كرن لأنه خيرت دیکومن جنکومن خوکیمن یعنی پرچین مرهبی سوی اساسی من نویری دایدم. جبر چه وان جوارا یعنی سخیفت گوتن چه مجوارا سخیفت گوتن؟ یا هم کردن جبر کو لورا حقارت لات؟ ام کرمانجن وانوجی عربن سوی اساسی خبر گوتن. و حتی نکوشی یعنی جمع حسن عرب بشكل عام جي کرمانجی حسن. ین چته بگومان ین تو خب چند قروشان دفروشن و نگو وضعی ما یعنی برای الحمد لله ایدار بسید سره که ایجار و چه دید یعنی هون وسه هنه که بحثا اوان زحمتین ین که سره که دیتنه هنه که بحثا اوان زحمتیان بکن شخوا بگومان پشرا امه بینها یعنی سر روشا و انویان ها جرا وستن بل سره که دست بیتیم بچک نه کن سره که ما پرتش دید یعنی حتی هم گیشتم ور تقریبا به 4 ساعت هم گیشتم جی طاقه برای دور بیشی و چهتاجی برای فهمی و بیشترش شوره نخوش به معرف کردن یعنی سر و اساسی من نکنیم کسی را دین کرد لانه خیر ام مدنی و آنها جی گیسی راه در فرانه ما فرانه نکنید دین کرد سلاح حيوان بوان رهبون يعني وهم تهديد ذكرن تهديد الوقت خار تهديد عليه
يعني انت فيرا شور كي بك اكيد كي ما ربو كوجي سروي اساسي ما نكون تو شور فيرا بكرو و يعني ما استي خدا خستو هم هاتن و پر خبر جي گوتن خبر شوارا ددان دو گوتن آره خبری نخوش یا خنزیرو یا نظام چی بود اون زون خبری کی بون یکون یعنی یکو جوارا جماعتي ابو عمشه اي ابو عمشه ها ابو عمش عمشات وحرار شام شي ها باشه ایجار نهار روشا و چاوایا هون راستی زحمتی این چاواتین بخاطر نهار روشي ما باش يعني اوف ها كهرباء جماعة في خستم خدي بيقمباش جيورا بودي براستي جي ملاتي قومش يجي برم ملاتي عفرين من الريب رند ما سالكن وواجدين جي روشي ما باش الكهرباء جي هاي اوف جي هاي چه پیدوین و یعنی چه پیدوین کمان چه داخازن و هنش بکن بشکل کی راحت جار کدن دیسا وگرن سر جوارین خواه چه داخاز خواسته کن و هنه خواستكي ما تشتي ما كيم هنا ناتن أنا بس ليش دستي أولو صوبن يعني حتى كونوا چه کمانین و هنن مثلا أنا بوقت معوني وقت إسفنجو وقت باتونيو أبنو كيم إجمارتنا وتشتي إيه معوني جي جراكه وغوز جراكه واشتا تشتي مولو يعني ينزون وهاو ناخوشي جي هاي نخوشی هنن جمع ناخوشي يعني ديكو من ناخوشی دل فيروه ولو يمجي ناخوشي أو التهاب قصبات در باسی به اسلامتی بیش بالصوابي هون چاوا دکنو یعنی وان کسی نخواه نخوش هم دبن مستشفى یعنی هنن دکتور هانا یعنی درمان تشت نو هنن ضد. بیوالی جام جندي هذا ضدن وجام جندي تنابن مجبور دبن أم دارن دار بذكر ها هون چن ایجار أم دارن إيش دار بذكرن مثلا نه بهانه ایکونش در و دکرن ولا سيدالين هنا جي أم دار منو ذكرن بارانوبل دبينن يعني مثلا أم كوشبارن وخالكي عفرين بارانوبل وجين هنا مجبور دبن أم دتنين دبي يعني مثلا شري عفريني يونوكل فتوليتا فلانه أم دتن باش چه داخازن و هنن چه خواستین و خواستکی هنش ما مدام ام پیش بکن بگرن عفرینه خواستكي ما أساسي أم بفترن سهر بالاتي خو قندي خو عفريني يعني أرتق بس بيشور جرام كوشبار دبن والله العظيم أرتق هم راح بي يعني ملات أري قشتك أو ساري كوني يجي كوشبار بين و تل أبيض يجي كوشبار بين بس نهوا كي ملاتي عفريني ملاتي عفريني هو بيشور جور أم كوشبار دبن راست يعني أرتق أم نزون أم كي كدار يعني خدينا كي قلبرجي إيش بي أم كي كدارن أم نزون وخدي ويجي يكيجي ناكي انشالله نابه انشالله امت هم إنشالله بابدورا أمي بچن بو عفرینه إنشالله أهلا وسهلا شرط و مرجوه چه ببن أهلا وسهلا گلکی سپاس کم مقتدم سلام. خوش مرا وقت ناند و انشالله امه إنشالله تب بابدورا بچنش بس بو وإنشالله. عفرینه و عفرین ورا رزگار کرن و إنشالله. که همو کردستانی إن شاء الله گلک سپاس هر سلام. بشت أولا جو أبر إنهم ملاد كاريو لحلالي الربيع شو لو تغير نارو يختلف لحلالي الربيع شو لو تغير بله تماشاوان هیجان هاجی دایکه که ما یادن لگل میه او جی بخواه جعفرینه لنها جتاب قایهاتی اما سرپی هاتی او یا کوچبری جی ناس بکن اما به هفدورا ناس بکن که چه داخازن واهنه و او بالزحمتی این چاوا ین جیانی را روبرو دیمین گلتی سپاس یاده سلامتی به درواسی بیش بوه شال که مولا ما زحمت ما پرد تشتاب قایهاتی نه هم وسه شتر قاطر و هماتن في داره ما زحمت جيب ما بريد پردی چه زحمتی ودیتن وان چهتان جوارا چه گوتن ولا سر خبرت بيس ما رابطن بعنول دولابه ما كنا غسل يا خنزير يا نظام تشيك بما رو قشور كره ما ناوي حساق ما سالي قلت قصد وام دار كاتب وان جوارا وساده گوتن خبر دادن چما جوارا خبر دادن يعني جبر که هون کردن لورا كردنا وما رو شور كره وانا
و اقچکه خو ببینم ام بخیر بسلامت بفتلم ولات دخوا مالات دخوا جاری خوا اویج الواد خواز ما تشتكي نغاز روشوان ها چاوای روشن الودر نغاش لقامشلو الحمد لله ايوا قشتك خوش وانا قد بخمباج وا قشتك رزي بيج شته جاده تو هر رنگ بس ام بفتلم مالات خوا تشتكي نغاز نگیری یاده نگیری بس تشتكي امه نغاز وگرن امه نایاده نگیری استه ما دسته تا روندکی تا جمع گلکی بهانن یاده بگومان امه تف به بس هفدورا اقچكي وگر خو ببینم لکو داره نقچکی تا؟ قشتكي مياك لفري ياك الماتيره ها یک لکو داره؟ لفرا قيسك ها لفرا ها وين ريوت مسؤولة كدي بس تشتكي نغاز پاراستنا ولات خواد کن زارو که الحمد لله سر تبوان بلنده هلبت الحمد لله بس تشتكي نغاز اقچكي خو ببینم ام بفتل الجا آرقا تشتكي جوان نغاز خازی وگری عفرینه تا چه قاس بیری عفرینه بابا. کریه؟ عفيني كوم اعتزون بس عم بفتل مالك تشتكي نغاز وامار الجا آرقا بكام بمسقرة بقي ام جا آرقا ولا بكيف بيم العفرینه هم کیف بود؟ الحمد لله كيف بي واش ما خير اس بقربون وان بس هم دار المولد قو هذا بين نقولنا كوت بارده با بنجار بونه کوچ بينجو جا حلب جا عفرين جا قند كدار الخوزه بس أرتو بس ولا أرتو ما جون غدا سد قش قعارة جي شاوتي جي جي نخشي دل بمرجيب نخشیه تا هنن یاده نه لا أنا خوشم اما تنفدار مقصر راكبو درباسی به یاده استه ما بالضبط. دسته اسلامتی به صح. نخشیه تا جی گلکی گرانن قصد رایه ما كدار درمان تشت هنه تو چاوا خواد درمان که علاج درمان دبی یعنی بارا دبن آلی کار کسیه الحمد لله ولا مذكر باش باش دا خازته گوته وگری عفرینه هذا تیج با خازن عفرینه چه ببیجه كي هاتك جرو ليليكم أباش أجويجو أجواد قوسم تو تخازی اه، لگل بس. شروانان لگل زاروک خواه دبن آلا خواه رنگین دا وگری إن عفرینه شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كراماتك تبرو يا رب أم قبل فتلن جارقة امه وگرن إن شاء الله. حتما باوریا ما گلک خورت امه به هفدوره وگرن گلکی امه انشالله تب هفدوره وگرن شروان مهنن پاریزوان مهنن امه تب هفدوره ووسا وگرن عفرینه او ولا روز حد- نیزیک بویه إن شاء الله هر جاره دارن وتين أنا نيفي جوني مدار أنا غزمار أنا غزم تمقت كامل جامب تو تخوازی تو زارو که اه. خواه وگرن عفرینه به هفدوره أنا تخوزم ما بفتل مع مالتكم انشالله امه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كرمك تبرو داویه دایاده اگر تشتک هبه کتی نه. ببیجی سعد خوش گلکی سپاس آنها جی کسی که دل گلمه تماشاوانین هیجا اما سرپیهاتی آوان یا کوچبری جی ناس بکن کسایتی که گلکی ریزداره بخواه جی چیای کرمینجه جعفرینا داگر کری اما سرپیهاتی انوان ین کوچبری جی ناس بکن چه داخاز انوان هنه گلکی بخیر هاتی ماما سپاس دتن روشا و چاوایه اون چاوا هاتن و داره سری که و چه زحمتی دی اونش کو داره هاتن هری داوی هاتن قامشلوی ام فرقاري امش حلب دار كاتن امش عفرين دار كاتن ام شهبة دار كاتن امش طابقة دار كاتن تولي ام گشتن نا یعنی اف چار جار بونه هون کوچ چهار بردن جارنا ام دفتر زحمتین کوچ بریه چنه مامو بابا زحمتي قلتهري يعني اكي نابم جيا يعني مول قتشون تانوس عيب ما روا مول قتشون جباتونيا ده بقرو بيرهارا تشتك نام نا تانوس اما جار كلفر كونكن بوركن ادو سهاري وعلى دمتو ما قلت شرب بينجي يا ما عم تفترن يعني ما تشتي نادي جمادي تشتي ما توقع نادي كجمادي تشتي هاي يعني نوتي قلت نوتي خبر هذا نوسكر و چدیت لسریتی لو أكسارك تشتري خبر بروكن يعني وماك مبتار قلت تشتن بمار دار بزين تنكن تشاري بك
تنکنه آشکارا بکی ببینه بحسب که جبک و دنیا تفه یعنی ویا که جبو تف زانه بن چه بسره و دهاتیه سر بعد وقت ما اینو که گوتیش تام درخواستن خیلی آتش که تنش داره کرم از کنم بری و ما چاره بی پنجه ما چاره بی بچعبه قدام را لچون عفری اچون نقل که زیاره چون عفری زیاره پشتی زیاره. چند ساله آره از زیاره چون شبه که مخاوف اچون مالاخا گنده خو مالاخ عسکر ترکی الفداره حرس دینه حافه مالنا اكيد اذن هار مالخا جاك ایزن جان بخوازه اكيد اذن جي بقازم هار مالخا ساكن مدارك مجا قلت اشتهابخ حوشو منه ادغازم ازام ساكن قلت اذن ده مثلا قلت تجا عسكر ترك رو عسكري ترك رازوت او داغر كر اري بكرمانجي بعربي بتركي افرد ما ايش فاهم عندك سلاحه خير ده اسقط حوفه مره سكني حتى كاتم مش حوشه اكاد مش حوشه تكتد ناشتم ناش قوبيو ناش كهرباء ناش حنفيو ناش تشتكي حمود دزينه باك ريش كرنا تشتكي ده ناشتم تنوسك يعني هذا ثاني بس هذا ثاني بس ما اذن جاندي بر مش حوشه خساكه جبوت هاري مالا حتى ایزن جوان داغر كران قرت اري ونوكوجي دو داره دارن دي سلورن يعني هين ورن هين هين لورن هين تشكي معناه جان قندي بو امامو شيخورزي شيخورد آره شهورزی گندی جور شهور سه پارچه نه گندی ارته راست. گندی جر ملت ده ها تانه گندی جور نقطه وانه کسی بار مادن باش گندی جور کسی بار مادن دانوس کرد هوا امدیه هوا یک جب تشتد مدینی تشتكي كو قالك تشتان خاده كره و ده واقع چقدر چهتايا که ناهيلك و تبتشي ناوا مالي ناوا ملك تمال خاصه مالا عرض بافو كالن ويكو بسده سالان هون سردجي ناهيلن هون بتشن آره نه دارم بچم دو ورا گوتن هم اوضاع چه بینه و تسویه چه دکن و نظام چه دکن و اکمل که بدن اکمل که خوب زیتونه گنده تشتی گنده برای اکه بدن کاتن ما ده موسم نزدیک بی چادر دینا نار عردار او چی ناب زیتونه ها نه هشتن ملت یک نزدیک ناب زیتونه خوب بدن و این عجار هاتنه هم تشتی نه هشت. نه ده جوار در نکرد حمود دزين شحال تاب ده برم نه بری و مثلا ادلو داره جه نسباق ده برم نکو و جوره گشتک تشتک ندان کسی هشت بوجو هشت مصرف لبک و قط که هل ندینه تناس کرد و نه هشت وار نوزیک نخودوشی هم جویجی معلوم کرد زيتون وك و بدست او فکر قاس معرضه اري كو بفان دستان خدمت كري او قاس كد بردا دايا ناهيلن كون بتشن نافوان زيتون خوجي يعني كون يعني جي نفس شي بقن أيوة. جوان زيتون خوكو او براستيج بو عفرينيان دارين وان ين زيتون تشتكي جدانه تشتكي مقدسه جريدان وان دارك باخيرا اقوالم تعرف من دارك مقام اولادك يا راست أين چونکە أنا؟ و ئەو قاس یعنی پڕ خزمەت کردە وەک زارۆکێک چاوە ji destpêkê baş zaroktiye da wisa tê xwedî kirin wê jî ew qas girîngî daye wan daran اكيد اره baş e niha li vê derê rewşa we çawa ye hûn di nava şert û mercên jiyaniyên çawa da dijîn ولا نكون الفداري قومش لي يعني مقبول رند الحمد لله شغل راها ولد ما ملاتي ما لما نرين يعني تقصير ناكر تناسكر حرك بتشكوني تقصير ناكر اولي ما سكنين كلاك ما سكنين وبمارا مساعدة كر تقصير بمارا ناكر daxwazên we çi ne çi xastekên we yên sereke hene wekî koçberek yapin negirî mamor rûndikê te gelekî buhan e rûndikên te li cem gelekî buhan e rast e yani êşeke gelekî zehmet e ku mirov ji xaka xwe dûr bijî lê hetmen çiqa sal derbas bibin jî hetmen em ê rojekê ji rojan biçin ser xaka xwe bijîn ser bilindî ان شاء الله يعني خاصتكم وكي عرب من جهة المسؤولة عم بفتن ولا تخو بفتن الغندخو vegereke bi ewle bi rûmet فقارك امان واطمئنان وبسال بلنده عم بفتن الغندخو وعم بفتن سال جوارخ gelekî spas hetmen em ê vegerin ev 8 sal bûne ku em ji Efrînê dûrin lê hetmen êdî em ê tev hevdûra ان vegerin شاء الله خدش ew rojî we gelekî nêzik bibe em ê li gel
شروانên xwe û li gel zarokên xwe û li gel xelkên xwe em ê careke din biçin serê wan çiyayên ان Efrînê. شاء الله Efrînê تعالى azad. بشتغل بيساء وجارة Zor سبوستك spas. Baweriya me gelek ان wahê. شاء الله تعالى Gelek spas. اهلا وسهلا تمام مدرسك هي لك Careke din slav li we bin temaşevanên hêja. Belê temaşevanên hêja gera me ya di nava koçberan da li bajarê Qamişloyê bêguman berdewam dike. Niha jî em hatine cihekî din em ê serpêhatiyên koçberan ji nêzik ve nas bikin li gel me keseke ye. Belê mamo dem baş. Ez spas dikim ji bo vê derfetê hûn çawan êvî dikim hûn baş bin. Gelekî spas. Ti ji ku derê hatî mamo em destpêkê منطقة عفريني ser çavan. لما خصن تركول ما خص بقذيفو صاروخو ما خص ام قوتون ام قوتن شهبوي Hûn koçber kirin. ام كوش بركرن الشهبوي جدي صار ما خصن ام قوتن رتب قوار ركتن لتبقى تقرا لما خصن ام قوتن رو قومشور ركتن مو عجبه ام نينسون نبشرا نعورمن نوقفو خلقينا مو عجبه كوشكور سكيف ورده سكيف كوشكور ام جربو چه کرنه نه انسانن بس اونا انسانن مرنن بلدن نو والله اینا مره هون اینا انسان هون ام ده برادر خسر گوشبر کرن موله ما چو ملکه ما چو تشتک و منامو با چشم از غازن Çend car bûne ku hûn koçber dibin? سه چهار نقلم گوشبر بون موله ما ملک موله ما تشتی ما گیشون مردمان داد در رفیات بعد قصد Cara dawiye tu ji Reqqayê hatî. جارا دویه جرا قایاتم Hûn Ji çawa Tabqayê hatin. ha tu ji Tabqayê cara herî dawî hatî. Erê. Hûn çawa hatin? Çawa hûn بخارێکی پێی derketin. زەحمەت باران چەتن بوون بەڕێدا لە مەرۆی مەدەخستن Aha. دکشتن Kên wan dixistin kê dikuştin? چەتۆ مەدەخست Kes kuştin ser rêkê ya te کوشته بوون هەبوون Ha. خون عربۆدا بوو خون لەگو دەری بوو لێ خسته بوون کوشته بوون ئەوە دەگیشە بۆ دەرەوە ئەم کەت Yani xelk kuştibûn xelkên ئەرێ sivî کوشته بوون zarok û jin jî hebûn di nav. کوشته بوون کوشته بوون گی هەبوو ئەوە دەگیشە بدەڕۆ حیات زێدە زەحمەت بوو چەتن بوو گیارەبەتم قوتە تەنەیە ئۆف تەنەیە Aha rewşa wan hal vir zehmet e kehreba. زەحمەتە پر زەحمەتە یعنی حتۆری ئەمرە کۆنە جلێ خۆ بشۆن ئەمرە کۆ سەری خۆ بشۆن حالێکی بێدە چەتنی زەحمەت وە کۆفرنەوە ئەمزە بڕۆ دەرخستە پۆشە مەرض بین هون کۆفرن ئێ کۆفر هاون ئیبراهیم خەلیلا جد الأنبیا کورد بوو موقع كافر بوچما بوجد الأنبياء اي كافر هون اي نمر هون اي انسان هون اي هوف انسانتي ناس ساكن هون كرد پاخشه رنده قیمت بروب زانه قیمت انسان زانه مسلمانه جد الأنبياء کرده بو Belê. او دبي كفارن اب چطوری كفارن يعني جد الأنبياء كفاره معناته يقول جزء الأنبياء كفارة لكن كرد زاروك إبراهيم خليلانا بله يقول بيني شي كلا حل شيء دكان شفن ولفو دوران شيء دكان Ji ber naxazin ku em ser xaka xwe bijîn. Dixwazin me دبنا تكي كولا بابا نبي بشو خواص تكي وردي برام شغلي إذا ما dixwazin كنتم كولا بابا تابم dixwazin Kurdan bikin koleyên xwe tu nebikin. كولاتي بابا وان Baş e mamo. يابو داد المنطقة ما خیلی وانجی بود. داد المنطقة ما زد تبرد دیرکتور تا ده 4 ترک زد بده 5 ترک زد بده دیرکتور تا عربات تا لو بابتا دویمن بابتا ندویمن بسر حساب خو کریه We bi kefa destên xwe ew darên zeytûnê çandin. اره Mal û milkên we yên Başke- kevdar e.
خلق أجنبي هاي رج أجنبي تيل ولا تاخد قاري تيل ولا تاخد تيل درود قاري كيف تكي براد دنوي لا تقراري ما خيري ما تيخو خو جي قاعد تعيش بن ما دربو نادية جاب رات كرنا ما تعبلا ميشتكن هاكي نون ببرنو ميني أبو دشمن ما ودكي بزونا بين ودكي ترك الزيتي بحضر ورا خجمات دبرن ولا دبر دربو بصد حضوري داو وش واقع ها ناقب چی از دوزانم بله و گنم نفس الشيء ورقي ذكرن بما ذكاني انت شيء ماجي بلاش دبرن امجي كوله بابا وانا بجر بلاش كتولي زيتون تنها هن العفرين چند دارن تا این زيتون هنن روشا دارن تا این زيتون این عفرين ها چوانه ولكي حيث الدور هابو حفظ الدور هابو بجي باك هلكر شاكر وازوتم شتر بيلم شتر بخوي آها هلكر شاكر اوتم تبقى هلكرن جبكو چتا دست دانه اینن سر شتر جي بخوي معني نا بجي هلكر شاكر قطع سورة مي جامنا هم چور كري حد بوش موي باشه مامون حال و داره روشا و چاوایه روشا و اون راستی زحمتی این چاواتین نباشه داخازن و چه نخوشی این تیجی هنن گلو هم دقازن هم وگرن ولات خو جی خو مولا خو و گره که چاوا پیوسته چه ببه یعنی هون خازن گره که دناغا چته شروط چاوا ده وگرن چتا گره جی مده نمینی ترک جی مده نمینی ایشه ترکا با ما چیه نو عرض ما چیه نو مول ما چیه مول ما برن ملکی ما برن مروه ما کشن چه دقازه جمع یعنی دیده قواتا ما تنه قواتا ما بره و جاوه اونو دارینین باوریات باوریات به هزا من- و هیا بشروانان هیا بصد سالا بري ما حرب كري اما دست سالی دن حربه بکن بونا را و اما بونا مینی کوچکای در کبه ویش آخا ما در کبن و ساعتا واخوش زور سپاس اگه هری داویه تو بخواست بی تشتکی ببیجی اتش کی نوازم بانگوازیه که تا داخازه که تا هبه از سرکفتنو ملت کرد خوادم ساق بی بيجي خلق كرد بسر بكبه مادام خلق كو او كرد قص بسر بر خود بكبه. ده با آخا خوا جردا یا آخا وکه و چاوکم زیتون خوا جردا اینه با آخا خوا اری خوادم ملت کرد دیبیک بی بسر کبه و بجی بینی حالا بیبه ان شاء الله اما بسر بكبن و اما ينجارة كدن اموا و خلق ما اما تبه بدورة بچن عفرينه بچن سري كاني و جرس تشتی هم ده ببینیم جالك سپاس مامو ساق بی زور سپاس ده هر بله تماشاوانان هیجان هاجی امل گل کسی که دن صحبت بکن کوچبره که دن کو جرقای هاتیه لسر ریکه سرپی هاتیه که به ایش پیرا چویه لسر ریکه وان چه دیتیه چتیان چه زور و چه ظلم لوان ترنه امی جزاره وی بخواب ببهیسن بله دم باش در باسی به سلامتی بیش بوه هم بخیر هاتن تو بخواه جرقای هاتی لسر ریکه بورا سرپی هاتی یک چه ببو که تجمرا بحثا و سرپی هاتی بکه و لسر ریکه راستی چه هاتن و چه ظلم و چه زور وان کومین چتل و کرن راسته ام نجرا كان دار دكاتن برقم في دواتن مريت شو اشكر بري مريت شو اشكر ام بيشي بري خودم هاتن وبري مج باش ما دواتن ام ممكن اكي دوون بري مج ممكن اكي دوون كارك شو اشكر شو علي ده علي چاتا ذاتي چاتا بري مگرتن مدنيه ماكينة جي استاندن و $10,000 خواسته فدية ها ما $10,000 ما داخل $10,000 ويعني تم تهديد ذكرنا ديفيجن عن فصائل ديفيجن عن عشاير ما تش جوال طعمنا كذا بس فصائل وذات ما برا دوا فدوي
چند هزار دلار ودا کی بون اوی که ودانه وان پره والله دبيجن ما برسكر مراكر مديرة دبيجن فصايل ما ده $1000 ما ده 2000 دلار ودا وان جبو یعنی يجبو براي من گرتیه بارد و سر بس بردن برایتا وممكن يجي شو ممكن ما يجي شو نها چه تشكي جوره بو سیاره و چه نوع بو ماکینه و فان سبيب وانا و لسر ریکه دما که جرقه دهاتن لسر ریکه وان کومن چته ریک لپیشی و گرتن سیاره و جوا ستاندن تشرا برای تجی گرتن پشتیوه تا گوت و چند هزار دلار دانه حتی که او سر بس بردن برای تا ما ده $1000 $1000 عليه چه تعذیب جلی کرن چه اشکنجه لوا کرن تو حقارت لوا کرن چه جوارا گوتن دما که هم گرتن و هون لکو داره گرتن بالضبط الحميس دبيجن الحميس شو شكون شو ويالي آها وراسته خبر بكرن برای مرا کوتاه کرن درو سیرو بر فکریدان آها و گریدان و خبری اخلاقی دی اخلاقی دی کرن و پشرا جی 2000 دلار دان حتی که او سر بس هاته بردن راسته ما $10,000 جی دای و ذاته هوتی مال تشکی معنینه و ذاتی بدری امی مکتبه دن عملتی عفرینی بنێرن تەماشاوانên هێژا باش guhdar bikin komên çete çi bi serê xelkê me da pêk anîne zilm û êşkenceyeke gelekî mezin jî li ser rêkê li wan kirine erebeya wan otomobîla wan jî bi darê zorê ji wan sandine ser da jî 2000 dolarê din jî ji wan girtine ev jî yek ji wan serpêhatiyên ku li ser rêkê xelkê me دما که جرقای در بکتن راستی زور و زحمتین به وی آوایی هاتن خلکی من جعفرینه که سر چند جار بونه کوچ بردن باشن حال و داره روشا و چاوای پیدوین و این جیانی چاوانن پیوستی و بچه هی اون مسابقه حسب کن والله بداري عن زحمتي فردك شيء ملاتي ما بداري زحمتي فردك شيء يعني اوفتنا كهربتنا يعني حرتش هم زحمتي ديك شيء زورو كذا قش كذا كيرا كذا زحمتي فرد كهرباء دي اهم شيء كهرباء عند بعدين كهرباء ما ورا كهرباء و آف نینه وأفضل تو آلیکاری تشتک جوارتين پیشکش کردن علي كوري راسته إنتي علي كوري بس كير هناك ملاتي ما يعقوم مش بداري علي كوري ما دبن علي كوري ملاتي ما دبن بله بس بسيط قولك داخازن و چنه چو خاصتین و هنه وکه گنجکی جعفرینه چه داخازن و هنه پیش روز جمون وگرن عفرینه پیوسته چواره کرن خوستك ما هم بفتن عفريني بوجاري خو وهذه ما جمارة به يعني أمناتين تناول داري إنسانو جارجة دكان عم جدي بين صار فيسبوك يعني ترس كاتي دليل ملاتين ما جيشتيو يعني جارجة دكان يعني حكم تنا جوانا جارجة دكان شرجه دکن أري دبي أم كورد أم كفارا جارجة دكان جبرکو کردن سر وان جدتن تینا سر جدتن كوردن جارجة دكان زلمي سري ما فرد دكان وجیا راست ظلم و زوره که عجیب سر وان چطایان دا دیدیه جاره کدن سلامتی بیش بو و گلک درباسی بی و انشالله امه تف وسا به هدورا دمک نیزیک دا امه وگر نعفی إن شاء الله يا رب هیوینا گلک مزمون گلک سپاس و هر هبی É. Derrubou ele. جارك دن تماشاوان هجا چه قاسی که ام لسر پیهاتی یعنی خلقی خواه لوان گوهدار دکن بگومان او راستی گلک زور و زحمتی آن هاتنه نهاجی دیگل ما کسا کدن هیا که او جی بخواه جتاب قای هاتنه دم باش یاده گلکی سپاس اون جتاب قای هاتبون از نشاش بوم أري أم طبقة يهودن بري ويجي أم سينق لوك وجبر بنا جبركو أم مدنينا أم سبيلن
ام کردن خدا وی زمانا دایما جبو کس نکنه وی زمانی جمع ببین جبر وی زمانی جی دولت ناف نتاوی و دولت ترکیه ما کوچبر دکه حروجانه جه حلب ام کوچبری عفرینی بون جه عفرینی ام کوچبری شهبه بون جه شهبه ام کوچبری طبقه بون جه طبقه جی دیسا دولت ناف نتاوی بگیشتی دمناتی کرد را بون ام جه طبقه جی در خستن آنین هادن آنها ام لقامش لب جهبونه يعني أريد جواري مايا ملت لما صادقي بس أما يعني كفاية ما تنايا يعني طاقتي ما نام أرتم أما بين بحثة وياكيش بكن يادل لسرك باشا بيقومان أما نها بين السرويج نقاش بين دمك هون لسرك دهاتن هون راستي چه زحمت يان هاتن وتشديت وتشنديت لسرك هون هناكي بحثة وياكي بكن ریکا کوچبریه بگومان ریکا که زوره جیم یا کوچبریه براستی یعنی باران بو سال بو سرما بو ملت به معشید هات ایمن بخواب ماکینا من برای و خرا بو تکر بحقی برای و دا هاتم ماکینا خود درقه دا هیشت لساره که من درقه هیشت ماکینا بدن ایمن دیسا هاوجی خرا بو هاوجی درقه دا مهیشت دو ماکینا ما درقه دا هیشتن اول رقه هیشتن اره درقه دا من ام بخلکی رو هاتن يعني عمي شب كان أرتق تشتي مع مال جيما تشتك بمعنى يعني حتى جلخو معنا ونين بخورة يعني زحمتي برجو بفيشاك وبما كانت هندر طب قدام كيلو خاصن كومن شتا كومن شتا وعشاير وانا المعروض حوالي ما بين حوالي ما يري خصني بين زماني عرب وبين ما خصن وانا هناك جوانا وما رجوتن دار كافن وعم كي الواخينن وأم تهديد كرن إجبار بأم دار كاتن تهديد لواكرن شقوتن جوارا بالدبت ما رجوتن دار كافن شرع هاتية نما أرتق وندفرض بمينن جرك ونجبر دار كافن حتى زوروكي وهونجي دار كاتن بيا أري حتى زوروكي واني تجك بزوروكي مرضبوط بس خبرن روجكي شرع واري اكي واجبر بقاوتيني حتى في قوتن نوم عدم يستن وان جوارا يعني افتش تقوتن وبوي أواي بو حتى يعني كون تبقى دار كاتن وبوي أواي في شك جيتا قلت له تقدم تو كاس شهيد بو تو كاس بمرة قافلة مرة شهيد ناكد المرة منادي لا أما في شك هابو بصار مرة في شك هوتن أو بيتن يعني ناس في شك أبو أمدار ناتكاتن جتبقى في شك أو بيتن وان في شك هوتن أو بيتن أمدار كاتن الدوري بله راسته إيجان هال في داره روشات شوايا بشتي كون جتبقى هاتن في داره قامشلو نا روشايا جا روش كوك نابوشة حفظ كوك نابوشة يعني ملات زحمتي دكشينه جالي ماديدو جالي معنويدو حد تشتك بيوستي إنسانة بهايا يعني أمجي إنسانا أمجي مروفن أم تخوزن سر عرضي خو بعيشن أم تخوزن هار مالي خو أم تاني تشتك تاني دخوزن بس أم بقر نعفرينه وگرك تشاوا هون دخازن وگرك آمن وگرك آمن وگرك بريو متحدة وبسر بلنده أم دخوزن بقر نعفرينه خو هون دخازن و گرن سر آخا با وکالین خواه سر آخا خواه قدیم سر عفرینه دنا و شکل کی برومت تا هون دخازن و گرن وین گله کی سوا زیاده اگر هری داویت بخوازی بتشتک ببیجی بانگوازیه که بانگوازیه ما بس بلا ری بابی و ام بقر نعفرینه ام بسر بلندی بقر نعفرینه خو چتا جی در کردن چتا طبعا اكيد اكيد جرك جي دار كامل هون لجال شروان خال لجال هيزا خابتشن ام بشربان خارا بهيزا خارا جرك ام بفتنن دبن آلا خادا جرك ام بفتنن عفرين دبن آلا خادا وإن شاء الله أمي بسر بلندي جارك يدن تذهب دورا وجرن سر آخا خايا قديم وجرن عفريني بيجومان أو روش جلتي نيزيك بويا بشتي أو قصور وزحمتيان بيجومان حتما سدي سد أمي وجرن سر خاك خو أو روش جلتي نيزيك بويا وأمجي يعني جلتي شوي باورن جلتي سباسيادي بس بله تماشاوان هیجا یک جوان سازی که به شیوه کی بردوام آلیکاری پیشکشی خلق مین کوچبر دکه هیوا سورا کرد امجینها
لکوگه سرکنه بگومان جوه کوگه کاروان آلیکاریان بو خلق مین کوچبر یک به یک تنه پیشکش کردن تماشاوارین هیجا امل سر وان تشتین کوجبو کوچبران چه تنه پیشکش کردن لسر ویا که امی راوستن و هر زیده پیدیوین خلق مین کوچبر به کیجان پیداوستین سرکین جیانی هنه وان پرسان امل گل میوانت خویا گلت عزیز گوتو بیش بکن گلت بخیر هاتی مام سهدی عبدالله زور سپاس کم هونجی راستی او دمک دورو درجه یا راس هون يعني شاب بيجمعون قال لك خبطك بهم بابيش كشتكن اما قال لك سباسكن مستوجي صابي وبخير هاتن اركيميا وكهيفا صورة كرد يعني دروشي ام بيجن اوارتدا بري روشي رحتيه دفابي هرو هرهبي نافي 24 ساعة كنجي روشك بوري قوماندن سدما يتشبي شربي ام بيجن فلاكتك بي ام بيجن دروشي رحتيه دا بويرك بي بويرك ترافيكي بي نخوشك كريزي كدل الفاصلك تشبي ام هرو هرهنا جبو خدمتا هون لجهل وانن ام جبو خدمتا قليخا غرفامي عملياتا ذاتا 24 ساعة هرو هر بكارديا رقم يجي هرو هر ام بلاف دكن كان جيتش نخوش تجير امبولانس بيست بي تكارو خدمتي دنا وكي ديجي قلي ما منافج كوتش بر قلي ما يقو بري خدانا هرين شو جاي كان كتن ناف كارو خباتي تيمي خو حمو كتن ناف كاردا بشبو بروج داكو چند تیمین وهانا مثلا هون چه تشتان شبوان پیش کشتکن تيمي ما نزي 1000 كس كارمندي مي ثابت هنا نزي 400 بهور بلكي زي ترجيبو بي يخو بخش هنا تيم يعني بيوستي بهر تشتي هي يعني كسك يجو بجيل خوج مالا خدر كبي بيوستي هي بهر تشتي هي تيم نجي بيجن ما سفنجو بطاني بلافت كرن تيم نجي استبيان ناف وهجمار او ددينا تيم نجي طيبت بيجن شيرو فادي زاروكا بلافت كرن تيم نجي طبي كلينيكي جروك دناف دبستانا دناف جهاد يعني بيجن دكتور هم او ديتن هم درمان جديدان يعني براني بيوستي تشي هي ام گوری ولو تیمی خود توجیه بکن لپیوستیا هر چتی هبو دست بکی نه کم زیده پرانی بیشن خلک می دبستان آدا شتی سرکا جوار هادا پیشکش کردن وقت چه تشتین سرکی اگر فنج بطانی بیشن سوپا خوارن يعني تشتيقو قاربن تاني يعني جيانا خبي بردوام بكن جوار هاتيه پیشکش کردن سو بيجي مثلا جون راحتيه پیش کشتن طيبات نازل صانع مازوت راست تنسيق ما لقل مجلس عفريني الكودري بيوستي هبي يكسر ام بيجن اليكاريه تشين نويدري يعني تتكاري بيجي خوارن والسنج بطاني حمود بستانه الصدو شانزه تقريبا مقامشلو دربسبيه دربسيه ديريك يعني الواجهه حمواجه عمودي حموا هنا بس الواضح چند دبستان هنا بدشتي چند کوچ برن اگر آمار هبن صدو شانزه الواجهه هدين بيجن ده هنا باز هنا حفظ هنا يعني الوقت دربس بيه شغل بيستكان او نو القاصد دنا قارشوش بر رمضان حمو بري خدانا قامشلو نزي يعني گوري آگاهی هری داوی 12000 مالبات يعني چند هزار کس که اگر هم وکو کس بگیرن يعني دست هری کم تقدر بينجابك يعني ب 6 هفته هزار جبلي افي الشهباي وشيخ مقصودي ورقاي و جبلي حسكي جمارك باش حسكي جبري خدا بنا بدري يعني ام بيجن كم زياده سيستم كاتروناندن تشتاتن بلا فكرن بلكي هند بستان نجي بتشيك ام بيجن تشنوا بيستيوا هنا او جي تنسيق مثلا بيجن ميناك نهم خزاني افيد دينا دبستان جبو زاروكا جبو شن ساعه هاتيا افاكرين بنقهاوي لجبون بيجن والقاس مالبات والقاس هجمار 24 ساعه تقدر منن خزاني هبون تيرا وانت كريان بيجن شارداري افضل قرد ساعتها او اف خلاص بين بلكي جهن نجي دخزانن ده برميلن بلكي بيست مالبات تدنا فتيري نتكر نهاكي تيمي ما اي ووش تقييمه خو شكرن هر گوری استانداردی عالمی هر کسی هری که مثلا بیشتر شخص آفجر بیشتر گوری ولود تقییم چکرنا وجدوه دا خزانه جزیدت کن یعنی هنجی جهن جد خزانه مزن دینن هنگ جی چارا دینن گوری هجمارای هی و بیستیه بیشتری ام بیشتر اولی ام تشتی کیش بیرانه کن یعنی راستا ام ملی بیستیه ام پیک دینن بس بیستیه هری مزن ملی نفسیه ملی پسیکولوژیه يعني انسان تشقى جرد توي بخي فيلك كده كنا مالك كده ندبستانه كده ودايه كده
انسان دما بصالا سر جه خود به ناف خلقی خود گلی خود جیران خود دوستی خود بصالا کار بکیش دوی خانیده یعنی ام بیشن بیر آنینی میتنی خطاتش خود هلی پسیکولوژی آن واستاده فيا سركة أول راس يعني إم كوك الشخص الجمع من البسيكولوجيش هرتش تيجي جرانتر وبيوستياي بتر هيا اون سرویه که جی یعنی اون چه پلان سازین و هنش بکو دالی درونی دا باش تيمي ببن ميدعم نفسي أو جبرية كبيرة يعني دقرن لتسبكي هناك يعني اس تشقى مثلا إسعاف أولي بجند إسعاف نفسي أولي تبقى ما يجي بالنهاية ضوية ده نلجيه خويا ف يعني شارع سركرناوي هركس بقري مالا خاطر فت بشاوري بقرن بقرن سرجيه خود مالا خود يقول صالة كد كرن بيجي هذا باشه گلکی سپاس کم از نزانم اگر تو هری داویه بخواست تشتکی از ببیجی خوازم براسي ام كوكا هي واصل راسته 24 ساعات كارو خباطي دنا ل جلك سوجي الشر مقابله هي واصل كرت هاتن كرن دما داويه دم بيجن تيمي مي شيخ مقصودي كسي كارمندي تندرستي بون كاري خوي مروواهيت كرن مخابن هاتن قرت چند اندامن و گرتینن آنها سيكس هاتن قرتن هاتن درخستن راستي بشتي باز دروجا او درخستن ل ام بيجن ملي نفسي قال لك ايش عندهم حتى اللي خصن işkence fiziki jilwan tirbun اللي خصن جيهبو تف جبلي كاري من ظاهي تكار نقربون وكي ديجي انضام كيما شفيري امبولانسي دما جرقاي سيفيلا بريندار جرقاي كشاندن ملي حسكي او انضم وانضابو تف وابريندارا جدقها كم حتى هاكي تكلي بجهه على قدر ام بيجنو كخاتشا صوره انا بنتوي اركيويه de kija ولاطيبه تشي شربه تشي بقومه ما في مروبا وري بارستن ما في تيمي طبي وري بارستن جبر تكس تكاركي مروباهي في كسك نبي اصلا كيفاش ياتا لي مخابن ام بيجن مقابلي قالك سوجي شر مديتن هم جهه ما هي صوره ريفبريا قشتي يعني فيدري القامش ويا يقول هاكي املينا هات بومباران هذا بومباران كرن او جي راستي روشكا بيجن غرفه ما عملياتها دويجي هيدا غرفه غوشيس امبولانسي بريفا دبيج بو خدمتها جن او جهات هدف قرتن وتيمي ماشي سركار بو يعني كار زياده تربوا خورتر بوا اندايم بري 8 ساعات يقو دوام تكرن هاكي دوزدا وحتى بهور ك 20 ساعات اجي دوام تكرن دسته صعب اما بمننجي لي اف بدنجيا مقابلي سوجي شري غوتي جرين دفا بحساب وري خوستن جبر حساب نخستناها دبي امبيجن تشتكي فرمي وبردوام كرين وزيدا كرين و روش جرانتر جيلي كريا اللي حتى نها تبرسبنا هاتنا از بيجن ميناك از ريخستنا كمروفاهي ما اركي من از ما في مروفا بباريزم هجر من ديت سوجي شر وري كرين واز مقابلي نسكرم يعني حسابنا خوازمتي ميناك از ماري كريا يانجي الشريكي هفكاريه فام هيفيت كن دمك هري نزده اف اندامي ميكو اف 10 صاله خدمتها قالي خدكي خدمتها صازيك مروفاهي تندرستيتكي دمك هري نزام ويبين دناف مال باطاويدا وصاغنا دا خاصه ماجي اوك او جي بشكل كي من جاركن وگرن سر کارو خباتن ها گلک سپاس بوده گلک سپاس بو رزدار هدیه عبدالله هفسرو که هی بسورا بله تماشاوان هجا به وی آوایی بو راست هنک آلیکاریش بو کوچبران دینه پیشکش کرن لبه گمان یک داخازا وان هیا او جی کو بشیوه که اولا و برومت جاره کدن و گرن سر خاکا خواه و لسر خاکا خواه دناوا آرامیه که ماینده دا بیجین تنه یک داخازا که وان یا به وی شیوهی درد که و پیش سپاس که والمت تماشا کرد حتی برنامه کدن هر سرفراز و سرکفتی بیجین بخاطره وان